Kuri aciari mari na ciana iri na mawathe, thina uria umagumeire makiria ni wagi wa thibitarĩ cia ciana ici kugandurirwo mwiri na guthomithio kwikira maundu matiganite ma muturire. Huwa anahitaji kitu kama therapy, mazoezi ya therapy, na haya mazoezi ndio sasa kwa saizi anahitaji, but unapata saa zingine kuna shida ya kutopata hizo pesa za therapy. There is general lack of physiotherapy services in Kajiado North. Accessibility, they are sparsely populated, and the few that exist are beyond the reach of the vulnerable group that we deal with. Thirikari ya Kaunti ya Kajiado ni iyukitie makaya maya na unyitaniri-ini na gikundi gia Kandikea ni yambitie mubango wa gwaka thibitarĩ ya guthaitira mabataro ma mwanya ma ciana ici. So it was out of that interaction with the stakeholders that the idea of extending the menstrual hygiene project to include physiotherapy was born. Kandikea is an organization ambayo inatoka Scandinavian organization ambao wamekuja kushirikiana na sisi ili kuweza kujenga mahali ambapo watoto wetu ambao wako na ulemavu wanaweza kuja for physical exercises. Kuringana na atongoria kaunti-ini ino, thirikari ni ikoretwo igitacukia makinya megemaine na ubaciriri wa ciana iri na mawathe na maugite waki wa thibitarĩ ino ni ukurehe uguni munene. Hata hapa hii center ikijengwa, sisi kama Department of Education tutakuja kujenga darasa ambayo itatumiwa na watoto ambao watoto wataweza kucheza, kwa sababu hawa watoto ni watoto wetu na wanatakiwa develop like any other child, na ndio sababu sisi tutashirikiana nao, na nimepongeza sana wazazi kwa sababu kuna wazazi wengi ambao wanaficha watoto, na hawa kwa sababu wameweza kujitokezea. Tunataka kuambia wazazi wote katika kaunti yetu, kama uko na mtoto mlemavu, mtoe aweze kuja kwa hii center, mtoe aweze kwenda kwa unit ambayo iko karibu. Aciari ni maikitie makaya kuri thirikari nene na kuria igie na mutaratara mukinyaniru wa gutigirira aciari othe aria mari na ciana iri na mawathe ni makinyirwo ni uteithio wa mbeca cia o mweri. Gukinyirwo ni uteithio nginya wa mbeca ta ici cia thirikari cia waremavu cia cash transfer ni hinya na gutiri undu tungiuga ati ni matuteithĩtie naguo, tondu tita guku kwi muradi ucio wa guteithia ciana icio cikarite na mawathe. Thibitarĩ ino igwakwo tauni-ini ya Kiserian. Ngiribotera Inooro TV, Getu Wangari Maria wa Muigana.